Om Swastiastu, Rahajeng sore semeton sinamian, tiang niputu Desi Damayanti, ring dinane mangken, tiang jagi ngewacen cerpen bahasa Bali, sane mamurde luh jalir. Cerpen puniki katulis oleh Ibu Sagung Mas Ruscita Dewi. Sadurung tiang mulai, suksema ping banget aturang titiang majang suara saking Bali, sampun ngicenin tiang galah ngewacen cerpen bahasa Bali. Inggih mangkin tiang mulai. Luh jalir. Sasukat tiang nawang tekening dewek mawa luh. Uli ditu tiang maut sahe pangsing kanti dadi anak luh ane kaucap luh jalir. Ento masih ane ngranayang tiang sing patirungu teken truna-trunane ane setate makin titiang. Sabilang ada trune-trune ane makin, pasti anggon tiang timpal. Yen ada ane dot nganggon tiang tunangan, tolak tiang ban alus. Tiang dot selek mesekolah, keto abad tiange teken beli gede parwate. Misan tiange ane biasa kememai ngatahan titiang ulinu mas sekolah di sekolah dasar. Ia penje tawang tiang beli gede ada keneh kapining dewek tiang. Ia tusing bani memaksa. Buine, ia sube tatas nawang bikas tiange ane kukuh bakuh. Ento awinan, kanti jani, ia sing bani ngorang apa-apa. Kanti tiang dadi mahasiswi di universitas, ane patuh aja iya. Di kengkene gede parwate melali ke fakultas tiange, ngajak tiang ke kantin tur ma orte-ortan. Demen masih kena tiangi, karena timpal-timpal tiangi ane muani, ngaden beli gede tunangan tiangi. Antong ranayang sing ada ane bani ngulgul tiang, ngajakin matunangan. Sujatine tiang sing jengelah rasa tresne, cara nak matunangan teken beli gede. Tresnan tiange tuah tresne nyama adi, tresne metimpal. Kewale, depang tiang timpal-timpal tiange ngaden tiang matunangan ngajak beli gede. Depang tiang, pang tiang silenggu gule, pang tiang nyidang becat nama tang kuliah. Mani, yen sube tamat, lan sube megai, mare tiang ngalih tunangan kalantas anggon kurenan. Kitu pengabtin tiangi. Yen tuah acepok, taen ngelah tunangan, tur lantas dadi kurenan. Sing ada ane lakar nyambatang tiang, luh jalir, cara memen tiangi. Tiang gedeg sajan, yening anak nyambatang luh jalir. Apa buen yening ane kesambat adan memen tiange, luh putri. Uli cenik, tiang sube biasa ngelemekine tekening nini, lan pekak tiange, pangseng kanti dadi nak luh jalir, cara memen tiange. Aneka orahan setate kuangan tresnan nak muani.
kememaing lumbar tresna kanti ngalahin kurenan lan piana. Loh putri jalir, adan ento ane setate dari racun dikenah tiangi. Adan ento ane uli pidan dot ang sapang tiang. Adan ento masih ane setate nguber pejalan hidup tiangi. Adan ento masih ane ngerana yang tiang jemet melajah tur kukuh tusing nyak metunangan. Kanti mau umur 2 dasa tiban, tiang sing taen nawang goban memen tiangi. Di kengkene ada kenah tiang dot nawang. Kewalo rasa gedeg tiang kapining iyo gedenan. Ngerana yang tiang nengil, sing maut sahe ngalih di je umah nih. Apa buin kanti kal metemu. Di kengkene ada masih kenah tiange dot metemu. Dot nawang gobani. Turin dot ngedengang goban tiange ane sing kaempu meme. Turin dot nyaljal ieu. Kewala buen tabak tambakin tiang kenahi. Yen sube nak loh jalir, ku dia ngopak, ku dia ngedegang, singkal nyidang ngobah. Ngude kone ngutang-ngutang munyi. Keto kenah tiangi. Ada nyidang nambakin dot tiangi nyaljal memen tiangi. Ane madan loh jawir entu. Tiang kone kalahine teken memen tiangi. Dugas mare meumur 2 tiban. Lantas bapan tiange makurenan buen ajak nak loh jegek madan ketut seriase. Kone ada 5 tiban bapan tiange makurenan ngajak ketut seriase. Kewala tusing ngelah piana. Engken keadaan unduke kanti bapan tiange ajak ketut seriase ngepalasan. Suut ketut seriasih, bapan tiange nyuang ni made dwi mayani. Uli meme tumin tiange ene, tiang ngelah adi dadue. Madan made adi putre lan ketut Puspanjali. Jani made adi putre sube kelas 6 SD. Lan ketut Puspanjali mare kelas 3. Tiang tresna sajan tekening adin tiangi ento. Keto masih tekening meme tumin tiangi ni made dwi mayani. Ento awanan tiang makesiap nungas digeh ortan bapan tiangi. Kalma palasan ajak memen tumin tiangi ento. Orde ento tawang tiang dugas mulih sabtune ipoan. Tepuk tiang aden tiangi adi putre lan Puspanjali ngeleng siksigang gelut tiang iya. Kaden tiang iya suwut opake apel di tiang. Mbok, meme jak bapa cerai. Suba 2 tiban. Suba 2 bulan meme sing mulih-mulih. Keto adi putra masadu. Tiang bengong. Sing bisa ngorang apa-apa. Saja suba 5 bulan tiang sing mulih karena sibuk meragatang tugas-tugas kuliah. Lenan ken ento
tiang masih nu gedeg teken bapan tiangi. Ane teke ke kampus turin nembang tiang pak teken dosen-dosene. Utamini teken pembantu dekan bagian kemahasiswaan, Ibu Luh Putri Tirtawati. Bape soleh-soleh sajan, pidang tiang sing dadi masuk ke jurusan antropologi. Janis yang sing dadi bespak ajak dosen-dosen dini. Bespak kengkeng. Tenang gen pe. Tiang subek kelih, tiang nawang, jen ane benah, jen ane peleh. Saut tiang pedeh lantas ngalahin ibape. Sing rumuang tiang goban bapan tiange barat, penyingakane ngendeh. Tiang bani ngelawan, karena tiang merasa tusing taen ngai peleh. Ya pije tiang pak teken dosen-dosene. Tiang tuah urusan kuliah lan kegiatan kampus. Kebenengan tiang demen milu di senat mahasiswa. Ya pinje tiang sibuk. Nilai kuliah-kuliah tiange setata luwung. Dadine sing ade ane pantes kesangsayain. Jani buen tiang ningah unduk buku kekene. Ningah baeme bapan tiange kal cerai. Ne pasti karena ibape bes curiga ken meme. Kanti meme ngambul patoh cara-caran ibape nih nyurigain tiang pak teken dosen-dosen tiange di kampus. Kena tiange. Nah Adi lan Puspa, tenang nah. Embok lakar ngeraos aja ibape. Pangsing je kanti mimi jak bapa cerai. Gitu abad tiang sambil ngusap dur. Maka dadwe adin tiangi ento. Kanti peteng antosang titiang. Ibape tusing teke-teke. Yen inget tekening kesebetan adin tiangi. Merasa kambang awak tiangi. Kewale lawan-lawanin tiang masih. Abang nyidang rahayu. Negakin motor nganti ke Denpasar. Patenge ento. Tiang sing nyidang ngidemam mata. Dhuwur tiange panas. Ngenehang cara bapa meme. Sing kanti mapalasan. Halih-halihin tiang. Jele malah nih meme bapa tiange. Dija mirip akah piko bete. Pinah tiang. Ingat tang tiang parisolah imeme lan ibape. Boya ke imeme ni made dwi mayani. Tuah kurenane ibape. Ane kaping telu. Ibape tuah kurenan ka pertama imeme. Sing mirip imeme ane umurne joh bajangan ken ibape dot ngalenak truna. Sing mirip ibape kecenindra kerana ngelah kurenan jegek tur bajang. Megenepan petakon-petakon dikenah tiange ane sing nyidang cawis di tiang. Semengan tiang bangun, megegesoan. Takut lat milu diskusi. Dina ane ada
mata kuliah seminar ane demenin tiang. Mata kuliah ane antos-antosang tiang, bakal anggon tiang pagi sian yen manian lakar ngai skripsi. Sud mata kuliah seminar, tiang itah ngamilunin diskusi ajak kakak-kakak kelas. Sing rasa yang tiang galahe mejalan kanti tengai. Kampusnya sepi. Tuah ada ketut rake lan made budiase. Anese duri ajak tiang pesu uling aulane. Sambilang nutup jendela aulane, tepukin tiang ada mobil sedan bapan tiange. Tiang mekenyir. Mirip bapa sube rindu tekening tiang. Mirip ia sube tusing pedeh kapining tiang. Milah alihin ti tiang, ibapa tusing ade. Tiang ngelewatin ruang pembantu dekan bidang kemahasiswaan. Loh Putri Tirtawati. Jelanane nu maampakan habede. Iseng tiang edot nelokin. Diapan jelanane, tiang nengil. Ada dingah tiang cara ada anak ma orte-ortan. Tiang mekenyir. Merasa cara maling ngintip dosene entuh. Maresajan tiang kalma gedi, dingah tiang. Adan tiangi kasambat. Ang sapang loh putu Yuliase. Ia sengkengken tu sing ngelah meme. Tiang bisa ngalihang iya meme ane lebihan ken loh. Tiang bisa miara iya lebihan ken loh. Ada iya gul-gula. Menloh ngul-gul. Kal pindahang tiang iya uli dini. Keto dingah tiang munyin bapan tiange. Tiang nengil. Seng kresep artin munyin totonan. Tiang singnya. Loh putu Yuliase ento pianak tiang. Sia bulan tiang melengin iya. Tiang lekadang. Dadi tiang sing dadi ngaukin iya pianak. Suba sio ngolas tiban, beli maling pianak tiange. Suba sio ngolas tiban, belilan keluargan beline, misunayang tiang. Morang tiang nak luh jele, ane las ngalahin pianak lan somah. Sat make belilan raraman beline, suba ngemar tiang-tiang. Kewale suba kelih. Sing nyidang buin blingeng ke Bang Andus. Japi jani beli nyidang ngancem tiang. Pangseng ngorahang iya pianak tiange. Mekelo-kelo. Sinah iya nawang. Keto dingah tiang, Ibu Loh Putri Tirtawati. Munyine sada adeng, ningahang anto ketuk-ketuk rasan tiange, angkah tiange. Pokok nih, sing bek beli memunyi. Yen loh Yuliasih kanti nawang, nyen memene pasti ulian loh. Ulian timpal-timpal lan nyaman-nyaman lohe. Kewala ingetang. Yen iya kanti nawang, loh karnawang pikoleh nih. Sing jeluh
kal ka ucap luh jalir dogen. Luh kal asukang beli penjara. Reraman lohe konyangan. Bapan tiangi nengke. Tiang senyah. Bidan beli misuna yang tiang memitre. Kewale beli sujatine ane bek ngelah mitre. Sing suwut beli nyakitin tiang. Tiang nak nengil dogen. Pang karmane ane lakar mejalan. Galahe ane muktiang. Keras lan nyangket munyin ibu pembantu dekani. Munyin loh Putri Tirtawati ento. Rasa yang tiang. Cara gelebukan batu gede. Aten tiange masih cara milu tepen batu gede. Sakit saja. Duor tiange uyang-uyangan. Liman tiange ngaleh gobang-gobangan jelanane. Linggahan tiang ampakan jelanane. Bapan tiange noleh. Lo Putri Tirtawati noleh. Maka dadua raraman tiange barak biing. Tiang sing buen ingat apa-apa. Ainggih semeton sinareng sami. Asa punika ane preside aturang titiang. Kirang langkung titiang nunas geng sinampura. Suksema majang semeton sinareng sami sane sampun nyarengin. Suksema banget aturang titiang majang ring Suara Saking Bali lan Bali Muda Foundation sane sampun ngicenin tiang galah ngewacen cerpen basa Bali puniki sane memurde luh jalir. Suksemayang titiang antuk Ibu Sagung Mas Rucita Dewi sane sampun ngicenin titiang ngewacen cerpen sane sampun Ibu tulis. Titiang sinep acara ngewacen cerpen mebasa Bali puniki ring dinane mangkin antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Rahajeng sore.